Ka jingsimrai ka kong binda CM ban syong syatkan ha parking lot ka additional secretariat bandawa na kasor ka jala ban snano ya ka surok nongpo omden sya Sunapur kala penlong ya ka New Trap Youth Council HYC ban pensna daka dara ha kate ka jaka kenang ban light na uslap kalier kani karai pensna dara kalami ha ka jinglej ai men CM ka HYC ya kani ka longkumi ha ka no pai si kan reutrek julio arjar pusau Hakaway pat kaliang kakun New Trap National Awakening Movement kenam kabalawan ya kendu ya kani kalong kami hakajia lamba Thomas Pasa kalapan remjur ya kinong mikmat bat ya kesor karjela da kaboong ba mensua la juyok sngau tang ya kiseng balang ki bami syakmat ban ya kren ya kimat ki jing e jung pai ba Henry menta lapoi hadu uput badaka riu kentei kalong kami kalahap ban mi i daladi marway bandawa ya kahong dani pi kalapoi kata kasinsar ka jongi hapo kami kaliak along ka uput bala ngulang undur su da kilong kami riusimet bro si kata ngila jo sudah biseng halang bi keren gimat di cingge jo ba mentai ilong kami riusimet hami kumne na kada ko jing bom sumkia jo sarkar kani de ka level keting her kata ka rukam sinsar sini jo ni sarkar haka level ke bala syarum bala kani kalau ba sosi ka jing keli hak keli na i kin minister ke jong industriam dalong kom de khatan sinem pali mut ka road tax susum kai balai isim road tax lagi paj ba kali dari ben ong bah ka surat kampiang nasim ni road tax de na kaliang ka jong ngiwan kumban pensumnya wi kong ba imdai marwai ni adon lang hi ban ni kerjaan i nadin ya kani ka cinga ilti jongi umangi ong ngibon kisanrang ngiduna irang ba cingi ikong wadai leng ide rong kemeru di irang ba pada Marway ini ban keren ban persiau ya kata kacing jongki babun balang ngam tarai kadi ka surah kadi ka haplawi jongi kadi ya ka senong bono oi te kani ka ada kali ka jongi ngi ai ka jingkersian ikong bat kani ka sarkar hi ngimla asu ban penuan da ka kentin mar ngilai i kata inkompetensi jongi sarkar aslem te ngin pekkai hadu kanus ni kani ka sarkar ka pensiong ini kong hasurok Nar kimdan su kita ki long kumi ki kente hagi yang isem ki jongi dengan trai lek sing kimdum sutu na ngatip ki don de ban pensong ban penak ki long kumi ki jongi hasurok komne ngin pai ka hadu ka no kani ka sarkar jongi ka don tau tono kolong mau de ngin ak mi lenti ka por ban ku hang ila tik sei kang na kaliang ka jongi ngin yai don reka markani ka de ka jing jong bobon balang de ngikmi lenti pada wa kani ka senjang bi kong ya asim baki paj bahi khatam na riboy ngin kin ai ka kersan ka barang ba ya ikong kenapa inyo jikermen marah ka jing ya inti marwai yo ma ka jing bamsim kya jing babon balang yo idu jikermen telana do jikermen ikong ka sarkar kadang yo bor kadang yo su kata kila bang ngin nyom me ka bor nakadaw ka syong haki babon balang ba pemnu bakin ai mensimi ikong pada nang dismak Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya